Divne su, mekane, spolja hrskave. Idemo na recept. Zagrejati pleh na 250 stepeni. Lepinje staviti u vreo pleh, vratiti u rednu i peći 20 minuta na 250 stepeni. Kad biste samo mogli da osjetite ovaj miris. I evo naših lepinjica, izvrsno izgledaju. Volim ovakva nedeljna jutra. Evo, potrudite se i vi ovako da uveselite vaše bližnje. Prijetno!
To je zvuk koji se traži. Evo, divni izgledaju, mora se priznati. Unutra su lepe, mekane, a spolja hrskave. Evo, i odozdo. Ukoliko vam se dopao ovaj video, molim vas, pretplatite se. Besplatno je, a meni mnogo znači. Prijatno!